Here for High African History and Heritage TV. And also some for historian Kwadu Agyeman. My dear Kumbia na mene yapani Mr. David Yeboah. And then watwa ye studio ha. Se o wonsi misabia. Opese obisa yen efa Jamai ana doma abakosem ho. Sendea ono opa asempe no. Na chese yesu yehunu sa no ani ani age. Eti yensebre no yede ntia kese be ma African History and Heritage TV. Ahwefo ne atiefo nyina sebre bia yede content etumo a mo subscribe na mo share na nene yeda edika na wo ba ye channel iso a bo modern so be subscribe no wa share ama atiefo nkaye no atiebi enti mema minu apani Mr. David Yeboah akwaba na asemisa ode to pono so a na ya yeden ya baba minu ya we de akwaba Edinburgh African History and Heritage TV studio ha. Hina. Yo. Nika se hina dia ni kese mako jama munne. Sa. Kron pa. Ni jama ni hon tiasie. David. Jama ni anado mani ka chose hina wa. Yeah. Ni kese o shirimia. Sa. Ndinde dia mako jama mu. Sa. Yo historian ense. Duma die esa ense ye pass ngwenti no. Sabibi beto form. Na ehunya se esi hunko biatin ya anoche frempong Lawyer anoche frempong ya osanya historian okay o be kan history bi okay fa doma ne asante ho opia ne position pa de na nka ono pe kwan na ya be faso a asungi beba sa ahimfumi ntem okay na history dada na ogonde obi ne se history dada na ho okay na baby twanko ene obi ade ne to okay na sana bisu na sana afunya no okay pay his information ni keze edini Agyeman kura no na Agyeman baby the first auditor no so no enso kosia mama bo abodini wo English bu ni kumba ye no na oyo peso be jibu na Agyeman no ena ma edini Agyeman kura ye de auditor no so ba won so we historian na pese me hudi no ni nkyase uyo no so fi wo fi wi de makusi no mayesi no se no maybe say a passing year de meni ni se akon sisi pen amo hini bia de okofae no na bakosem wo na ebe beta se baby am okofae no me de baye kwadwom sempo ye kwadwom kura no ebe beta se de bia me hye na tentembe wo man mu ana mko asuma si wei mikuma suma si wei academy se bi o ha mo de ye twebo bi so ha mo de ye atenteben ne minisa ye bo twene na ye de fefra ye obati ase on ti ase so menti ase enti na kama dwen se enka ye na se de tu se ye nyina ye se pa so dwedi a ubisa se on est dans conflict no ne farbai na so ba ya asimisa ne farabai na so ba ya asimwie be ba se de lawyer no chief important so oh you no na de me mu kakra no kwadwon no na ko fa santa ko yibae okay ntima dwen yam say do wadwe se do makusi ne ko fa santa ko yibae se nje sa nkada da yetu ho no ne asante fo problem bi eni ho okay ntino so wadwe yo say all right you will be able to say me that if one so say me ankasa mati lawyer not chief from pom okay need debate no okay na ya na all can say na Agyeman Badu the first ono na oba ye no isan se no ya kudru for na osuama na ochichire man adonye Agyeman binom di no ngrofo binom di no ofa din Agyeman Badu okofa din Agyeman wamfa doma hemfo no bidin enu ntimo okofa sa din no ho de mena na nya adwen enye no kre adentia because Toxier Louis Toxier
French colonial administrator bi why work with Lenoir de Bonduku Abon Jola Kulango or train book we 1921 were capture and I'm a call Cote d'Ivoire when in so hono interview no that's where kind the same thing said you know ibinyano wo ajeman in particular no a German for bahin dini bakumya dini na ibinyano wo abampredase ha ayeboma abampredase ha the time ayene asante na shase a na be pese yekoka ho na yete suntreso ane yefre ho domafo yi no ntonkwa no ndi na ye migrate ba otase enti adubene oni ninu abofo bene ene bofuja bene be di kan lead migration no bi eba be chichire boma abampredase ha ansa na chremisicafo nom eba chremisicafo de oni chiremejana nom beno be ba last the last batch of migration no and they be by after or say to anybody DSC ni no okay ya hama me he and you know o say to ne the mafo no mo koye no ne the mafo bi di kana aba haya na sesen oh long time oh I see said to kwa no nyen dakro ko bia man fi utia kente ene twumne ampi ubiri ye boa sa kwa manfo no ama be boa be boa dom na no say yenkokunti a denchira no nyina ho ota na be ne ye kon because one say akomfo de be yenkrofobia be ho odene so antina brebia no be pe akomfo no support akan be no be de ho so enti ye be kwana group no bi a migrate aba okay nti adubene ne be chichire abampredase ha okay boma no nyese ye ba ho se ye be boma o aye boa wo man ano o ti ase ye boa man nano na yakoko aginsase okay ene be ye boma nyese ye be boma nkrofo bi wo ne ye be boma oh I see so enti adubene no ba ye no osi abansoro bi abrosane yeah enti tete agro bi a ye friend aprede ne yoda was very good e wo ho ana otesoro ho abansoro ne so a na aprede fo no be goro wase na ode ginani eno ne ma ye benya abampredase abampre no abansoro no a ye goro aprede wase ye no ene ya abampredase so na naji mambadu the first ono wo be di akonwa no oze ono wo ye root man o pe usian ma no o mpese history no na ti no eyira na din ageman no enye ono ane fa yo na ye din dada adu bene no obetena abampredase be chichire abampredase ha no ni ofase ye friend Kofi Badu okay na adu bene no wuye no oze tete o hini wu a ese be di gold nom ne sa ne ma no esie no yeah se wan fa gold ansie no abe wa den bi se atorenchem bi musuo bi be kan busua no ma oman no nyina ase ahye okay eti na be nya gold no bi e na no ofase no o chinchin kwaye no ma no konya gold no bi eti bomba ho nti o de ba no na busua se ei wanya gold no bi de ne waje mani waje mani no ne be ye ajeman enti ajeman no be kan ni dim Badu no ho no enti eje ajeman de je abaye do madini o ti ase ai wo do ma akonya ho so ba ifo mi ajeman e from ko ajeman yes so no na ko do ma ajeman na budi ajeman na enti eye do mafo din do mafo enkonwa din ajeman yes no pese oye adom yesemti so ho enti okọ sana lawyer ni nya no Kofi Ageman do ma na jamanfo ye amfo no bi abo Kofi abomri odi akonwa no Kofi Srampen be di akonwa ena Kofi Ageman bae that was 1755 Kofi Ageman bae 1755 to 1770 otro akonwa kese no so
The second Ajiman so by your friend Kwaku Ajiman. Kwaku Ajiman on that time, the French for the Britain for Edishia no eto or mine one. BBD Ghana na BBD Cote d'Ivoire. Okay. So, near Tia Kumye Sunni, among you your friend, Nana Kosia Dinkrajiman. Only the Adinkrano. Adinkrano. Ajimani in Abum. Sir, what would you mention? Eti, Najiman do the first video Kumyano. And no, yes, eh. Oh, Manachi, Nira. Nabakosem no on Manera. Eti, ye free come and a bet now. Suntraso na ye frey ho doma afo a ene obeto ni kuromi no bidin doma akwam o de ase ai na ye frey ho so doma afo nti doma no o ma ne nyira enti wampa mu no ane de oda doma ahinkure so no o yi firi ho no de oto ne doma ahinkuru mba to so ate ase okay ena o si na hemfie no say ahimfie no ame wo boma abampredase ano o masa ahimfie no so di history nyira entia ne obeto ahimfie no abampredase enunti ena ye friend say ana do ma ahimfie enunti na friend abampredase no firi boma ha na chese already no akwamu no amana nyira no ko do ma kwamu ye do ma kwamu very good ana Ajimano so ya edina wa kwambia no ho ana orofaaye na ayi ahimfie no so na no wo ma ya fa bambedase no oso sanfaaye very good okay edino Kofi Ajiman ni ko di akonwa 1755 no okofa dini Kofi Ajiman no ono kofa say dubene ne ofase no no so be di akonwa no bi ewa boma ha no na ye friend Ajiman Badu se no ne friend Kofi Badu nti obedi akonwa na ye friend Ajiman Badu na Ajiman Badu no binom kase no ye ne Buadu Ajiman o hwe books no be abadwete no Buadu Ajiman okay eno no kofa Ajiman no nti na Ajiman Badu the first no obedi akonwa no kase na ye titidin no a eye Badu yi kwana efa eye Ajiman no kwana efa aso baaye no enye kwambone akonwa kase no honkoa ne beto sadin no ewa amamfi ho Ghana ha ene ye menso meto sadin no ewo doma ha nam de akai sa history no okay eno kofa dini Ajiman Badu no na nyese bia okofa sa din no se adomnyesenti eno kofa na mum na ye doma nkunwa dini dada sede kwa nkoma kofa Ghana free very good sa pepepe ntuhia ofa kwam ofa doma ofa dini no Ajiman Badu no na ewo abampredase ha no ene osambe fa abampredase a na ewo boma ha no e de koto na himfie ai wo doma hinkuru sisi okay enti wa doma himfie friend abampredase no okay na o ka bibi fa doma ne asante twitwi no na o ka bibi fa se spirit no omwa na doma hefo na omwa otumfo so fo isan se spirit no nkombia na munyina atete so no nkombia mu oduru na ohwe ne nsene dia na old fight no na opeso kese eno na akiti sa pro nyina bai but ye hwe ndokwane so a ase history no a otumfo kae no na akopye nyina bai nti ko bi de se tepa ne ma ban ne ayina awa hafo no hono so de ne siye ayasa ngu no mnabi so ye ho ba asem no okay waze o kama ne ko wie se Ajiman Badu the first no sa sunsum no ibewura no a okofa sa din no Ajiman Badu na okusua de wo London ba ye na ye friend o si ade ye no sa sunsum no ene bewura no ene no ne ma one asante e de boss o kan bibisa ema mtie okay correction am be ye no na sem no e ho se enye eno titru so ahun ya metro no eye Asante Confederacy no e bi anya bi a edi Ajiman Badu the first
what I say and the man or no nya adwin bi se obeti atua na nani enye omasi aban no bio so na na chance ne se one say Adimambadu the first Asante Confederation na yekoye o tepane ma aban eho e ka bampredase asase no e ka do ma asase no eho ka do ma se da no me kan tro se ne wo fa no wo Cote d'Ivoire no o ma chiremiskafo e betena abesin ena chiremejana nso kodom eboma ena ayima bafo ono so kotepa so nkohwe sansa ase no so se be Asante fo no emefa na Asante Confederation no bae emma tepa hene na no wo sabre okohu timber contractor bi de timber na wo tepa ase no so yira emma me contract no ka o hene na ka se tumfo na man tumi se ho ye nensa ase enti no on fa ma concession okay and Adimambadu the first e be ko kire otumfo kwa ye na kwam TP no deny se enye no kre na Adimambadu e kan se enye no kre bia ene odi ato Asante Confederation na ni be shi ama be kasa asem no wo ne be na onjina sase eno so be ye ne ye be ye ne ochina ne china saa no wa ye den banka asem no enti e ma tepa hene no Sante henya upper hand ewo tepa asase no so enti e no ko ha Adimambadu the first so they metro no not the same problem so Akumfiamia the third were facing the same problem because Committee of Privileges now better from 1900 up to 1935 no tano subni nkro nwoke no eye nchira ofuman tuobodom tano so boyam tano boase ene branam nom no ye de kohye na atejuma henase a na ye nkro okay so me metro no the Committee of Privileges no buy ya be kan say obia abroni ne kan say ye be kwa Asante Confederation dia ene ye wantawa eda santoman enum no ye nso bo ansa na babia na obia som kodada ansa na ono broni no ba o me kan ye man independence so edi atejuma hene ko kan say sa nkuro no ye ni nkuro na Asante hene nso corporate say sa nkuro no ye ni nkuro Committee of Privileges nani so na one say Committee of Privileges no panel no broni no ano ye Jackson no ono nko ama no ye broni baba ka no nyina Asante he kwam twitwie ono na o ka panelist no ho ahemfo miensa baka no nyina so be ya na trankonwa na otumfo pensa se na je ntu fi se be ji ahwan de na eva no be kan ko sure so the metro no edi be kan edi bua tekman hene forces sa nkuro no de be mfa ma no na Asante hene kan se ono wa kon di tekman so nkuni tiriye ntino na japade nyina eye ne dia edi wa fa nkuro no na babia na me ne nya adwen ne se tekman no dia ono no kon ye no 1894 ono broni no man independence e sign agreement say wa man independence nti ade na ne manu a be di na chi no de be nya independence wa hu de metro no boyam nom ne tano boase no tano so no the reason they say na abosom wo ho enti na Asante hene wo interest e wa abosom num okay enti onya adwen bi se nsase no kodi sa nkro no kodi tekman hene sa onya access to abosom no emfa nyena djuma wo nim sa Asante man so abosom na ye de hyase enti Asante ahemfo abosom sem de be pepa
oko enchira ta kwabna ta kofi ta mensa ne hwan yina abosom kwa ta no boase abosom otu ase tuomodom abosom ofuman abosom nti ema nani gi abosom sem no ho ena oka asem no wanfasa ukru no amatic mahene committee of privileges no okay matic mahene eye ho appeal West African Court of Appeal ma ho no so be bua amefo ma okoye ho appeal bio Privy Council in London also banfo nkru na ma no enti ho ena tejmahene akumfi adma yawo de onya adwen bi se Asante Confederation na okojoin ne ye no enu nti ena ne sa nkru no walusu na adwuma mbadu the first nso enya adwen bi se Asante Confederation no ene ma ne lusu tepa ene ma ban nsase nkane nyina na ye dia okay eti so otokoso tra Confederation no mu a samte hene be fo nyansa kwam bi ama na lusu ne nsase no nyina nti etesade a yemfiri that is the genesis of the whole thing. What you say? Okay. Eti akumfia me ya ne di kan rezi kettle 1948 and akumfia me ya free. So, eto free no and adu ombadu so no. And e me so me free. Eti na problem na akumfia me ya the third face ya enam so a onu jai Asante Confederation no. The same problem. And na adu ombadu the first onu so efesi. Nti tesadia yemfiri na yemfiri mu a sa ne da so te Confederation mu a because all the asem ko Sante Hene Court kura no a na e favor Sante ahemfo no bia bebeka ama no na baka abuwa ofo so ne ametro no sa strategy no Sante Hene ya oba enre o se tu ababi wo otiso yi boma nkrofo bi no a be ndia konwa banko ho na no banko na hemfie ma na anyebe ne kasa no no wankasa boma aye ne de na ye no press boma aye ne de historian bi aso ni se boma de historian bi aso nim enti sa nyansa kwa no na kwam twitwe oyusu wo de metro no ne no ono so peso eno ne ma region no mu no historians no ban kan okre eno so na ma Ghana man mo so no because one say ho a na no de wow nim se boma eye Domasa said first time of say this year no be epa konwa di na say wanyape na de abufuo afa ho ekone ho okwa na waje no wahunu ya betro no oje no a na agija beto ho the case point na no adadi kwam chiritue oye bi prepare the second oye bi wamfie kwase ansu one Admamadu the first nya friction na odi abufuo that be mekan koko tribute to be ho na oda Admamadu wacha sisiri no na if say mansin konwa sa aseso no e wona be do koko kesenti o mane scam kese no o demand I think 1,250 pounds and Admamadu say so chema nkuro no nyina nti ono be ya 250 pounds and e share na horoba na kwasiensu twa letter call kuma se Admamadu de ajai Asante Confederation and you know be join one ma pay the second eje no tum which is bad eti broni no colonial administrator no Admamadu the first year smart and no boss you ha no be kan sem ni na on so ko school nti kakra de watere no tire DC no wo su ya say no enye no pre na kwasiensu no kura mo ye pronti hine wodoma ho onu kura na gigina mu ye nim de kirafo ne Asantefo be problem gigina mu say ye nyai Asante Confederation ayesa Sante ne be fa kwa bi so agige yensa ase no nyina nti onu ntia se nne no dane no ho say obesanko ena DC no tire letter koma Chief Commissioner of Ashanti wo kuma so say on stop osade no wo ne metro no because kan no now tire letter say o person odwane Asante Confederation no na ese broni no ma approval because broni no de boa doma no the form ye broni the form ye o ma hemfo no te ase say a regional association and I make it kan very good sa no na enye say be kosum Sante Hene say be wura no wako achebe a regional association because abrana ba che o man no miensa
Gold Coast colony proper no wo pra na se amanama na ekoho no na brofo no nsa chichim e wase ho Central Province, Eastern Province, and then Western Province. Na dey friend the Western region, Central region no, ni Eastern region no. Abrofo na toto sa din Gold Coast colony ho. Okay. Na hana ebeka bona ahafo ne Metropolitan Asante LOCC. Na eno so auto na Crown Colony of Ashanti. Na Northern Territories. So they metro no. Inti hano o manage Ashanti no. Former Bonahafo region no ne Ashanti region no as one region. Enunti mana Chief Commissioner of Ashanti North Kumasi. Chief Commissioner North ho say or ni position to say regional minister. Well, eti ekoba sa anunti no let be a ebekobia na SSA Chief Commissioner no so the regional minister. Yeah. Wa boa hemfo no no. Okay. SSA o approval. Answer. And no one more approval. What will you do? Ka wo fieso de be yesa. Ka wo fieso de be yesa. Eti high am there no na e kan no. Ya adia ya santefo na hemfo. Strategy abedi di bonofo na hemfo no a. Be wo region no no. What as said boma die se he kwana wa nim se boma eye na aduma badu ne nkomya asase. Ada na abusuafo no bi fanchen eba wo se ho ye wo dia. Na no ado nrada ade nche me kwa aye me ko bi very na no ho o ti ase o di ka fi okra to agire so but no name problem ba he nchira ha adokwa abu ya oti kumase a something de meyo man nchira makoye research ho ma hemfo no nyina kasa adokwa abokra nye dihye wo kromo basi hene wo ho si hema atrankonya no nyina eto banu ntuo ara na adokwa abote ya o se obeye ne. Thank you. Sa se na che wa adokwa abosadi ya na je se nka de esi wa sampa na se onso si hin foforo no sa bi na nka kwa senchira the same thing. Yes, the same thing. na no he said okay na se wo nya de tie tie okay na nya de tie kura na se wo no obeboa no a wo ti ase na odwasi akunya no so wo dey me that is what is happening ewo tanosu bi nkuru no eye den na ohene no a na tadobo ase oguye no yamma kwa mabanye na yi wota no bo ase ho because bro nya de hye na obo kuno manhene ni di ba gazette ni na ohene no yeye ne manhene nti oguye no kuro no nyina ya luta se wa wo be bowanu wo be tia se ho ohene wo bia no be no bedi wo ta se tanoso be si ne nyina o de ohin bi ko ho a tanoso fo no anye na ntum onye de hye mamisa sa politician foi mamisa ba ko se we nyina pass njo man mu dia ada na sa side wono o monte mo ni hwe because see aye je me kan ni si sampai na de wo history o man si ya awado kwa bono ne man ma hoyi me ka se bebe twam because history ndo ma de ndie bebe twam no woni se me yin so na ba senka oba do man do oba he do ma se ama je bodu ka kese no na se memhene de o ye German hi memfo ye German fo mo ye do ma fo be ye do ma fo o ta se be fi German ne fa na e wo kudu ba na be chichire aha mem no ti be de be ye do ma fo de German ye no person ka ko si se even at so mo ye do ma fo nkura na ba bia mo position am bedu no aya mo so mo ba do ma na na gbo bedu panyin no wọ́n sọ ọ̀kan sẹ́ bẹ́ẹ̀ mú sọ because ọ̀npẹ́ sẹ́ problem bẹ́ sí hɔ eti hɔ no bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ nka ni yí ansa. Thank you. Nti adan na obi soa na ho firi mman foforɔ mu ba santen hɔ na wɔn sɛ mman no anaasɛ kuro no asase kwa nyɛ deɛ na wagyina to because na no bɔma deɛ na ehu o. Na sɛ ɔdigya to hɔ. Na ɛbɛ dangerous bɔma. Tie listen ɔdigya to hɔ a na mo tutu atuo wɔ hɔ a deɛ na olusu wɛ. Sampa ya be kunku be hu asantini wana ofu manom ne tu obodom problem mo ho na anu yi ta no so abetutuo wo ho na anu yi santini wana ubi enya de se ohene na wo wi odi na si pom akwa no wanti ba ma ho
ne something he say was in mind why ne or ene no what I say what di mama no problem wo onye de hye wow na afa ade na manfo de ayi charge e bona na do ma hene se na do ma hene ko fa do kwa ba so hisi we nyina wo a Kwame Nkrumah hu saa asem no enu nti e ma Kwame Nkrumah obedi akonwa no na ohun se boyam tano so ne tano boase be de be ye techiman fo kronkron na mom tu obodom ene ofuman what you say ene nchirafo de be ye bonofo mom de bat be kotena se no bia di ni kwi be ka bono kingdom no na mom no bia di ne ho so okay enti se sa na history no tie dia ene ye ommo chira man hene no mo fu man hene no mo tu obodom man hene what you say na twema mentwe be ne asante ho no eno etu ntwa wo ho ena Kwame Nkrumah bobo saafo no man hene because boyam no the committee of privileges no be jitumu boyam ne tano so jitumu boyam jitumu se ono oye tetuani what you say tano so tano boase jitumu se be tetuafo oh enu ti Kwame Nkrumah yes arraignment no afi fan ba no na be di decree 112 become ije man no eje man hene no e ho na something he take advantage no bobo saafo no man hene na no de ya ofre wa no abo man hene no ko politician no na wakasa atrebe na be de kronudi akọ gazette na e di problem aba ho nti problem e ho no politicians na yawe why ne e di kronudi ko gazette airline no legal instrument no ye di kronudi kuma e tre se ya recognize and say e paramount si no why ne di no ko eye omo beriko na ba ye no a problem wo ho no e ya bente sabete enti politician no de ono ne obeye office obenya abato bebeto ene mu be wukura na ono wa wini he doesn't care okay se na tia mama de ya okay politicians nti be nyawe we are we why they sit na peace council omo nyawe yeah we so Christian council be nyawe we are we Muslim council be nyawe ada no bi amu na no atum because if otum for ho de ya ye be buwa ya no mum ofa ohene foforo ho de ya ye be kan bi this what is happening no kureka eni oman nu wa hu de metro no asemo ya okay tie ne domankusi hona asemi shase na domahene se o se wo kune na na ye friend domankusi na enye no kre se wo ku domankusi ade ne gentre ha no na makinkai because me your authority here German history enam hu se sa domankusi no kra onye ye German fo wi ye kusi sa bre no ye de na ye afiri ho dadaada nti sa nipa no abeche no ho no so no ye hene Dabi enti bene he the man fu nyina de na o he very good enti bene be hu ne sa bene be hu ne sa wo hu ne metro no bene be hu ne sa so oye hene wo ho enti be ba church sa no nka next time no nka ma explanation no enkoso na do ma hene historian bi kura ma ya te asese do ma kusi no aye ka enye wo do ma kusi o do ma kusi bi a na otis interest o mpa jo so ate asese because abafu nitro because I funu nyina adini and why pastor mo say why do they insist say you no or you hene still they insist what you say e di no kwaka bi ho no and secondly sa wakum domakusi wakum jama dinkra wakum abimoro wakum bodisango adujamfi ahemfo no ba bede sa ne ma no tube ho no be hunya tenteben eye hon language na ohini bi a otwitwa ni ti no odi hu atenteben a eno hon language be bula wonte ase se banche dam frɛ wanche se he hon language ya we eboy say na episode tira wonte ase binum so ebone twene o de ase e na twene no so no
say yam twere twene no bo a ana twene ka no ase a onti ase enu ntima mpanimfo bu obebi se wo wire firi ukrom hene na benti a wo yira wo adwaba ase na adwaba wo yira no kyerɛ sɛ bebekun because tete na obekɔ yi no sɛ ntɔkwasi na bebe dwane a ye friend sɛ abentia no ohu sɛ bibi besi ntimu nwane enti abentia no bia behu a ɛwɔ asekyerɛ enti sɛ wo wire firi na asekyerɛ no a yebetwa uti ɛwɔ adwaba no ase kɛse obi yɛ kɔ kwaye mu a very good yetin katwe ofie no ɔte na ɔkɔ so ɔhun yɛ mesɔ no saa ɛnɛteɛ enti behu na tentebɛn ɛnyɛ ano na nnɛ social media ya bayi ɛkɔba sɛ ɔte manhyia na ma okum bɔdwesa ho adugyafi ɛna ma okum abimoro ɔyɛ sahwini tie ɔbɛha mo wɔhun yɛ mesɔ no even adanse bɔdwesa ho adugyafi na busuafoɔ no a bɛto cancer no no ɛnyɛ bɛdɛ sure na busuafoɔ a bɛwɔ ni krom no ɛnyɛ bɛdɛ wɔhun ba wɔtwitwa bɛti pɛn no a bɛwɔ asanteman no no a wode ɛyɛ atɛntɛbɛ wobi sɛ ba busuafoɔ ɛbɛyɛ bɛdɛ bi aka ne bɛntimi nka na mmom ɛnyɛ bɛdɛ so enti na nka wasesɛm so wode bɛyɛ atɛntɛbɛ anaa wode bɛyɛ yɛfrɛ no sɛ tweneka gyina ama me so ɔhun yɛ mesɔ sɛ peace council for no anaa sɛ dɛ lawyer anakye fempɔne ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nka mmra na nka ɔmo nkɔhyia na nadɔm ahen hyia otumfoɔ na ɔmo nyinaa ntena ase na ɔmo nom abuwa baako yi ne kyerɛ sɛ ha bɛyɛ key to sɛ da biara ɛbɛyɛ refɛn sɛ maame kwanfo sɛ na ɛfa so wuyɛ maame kwanfo sɛ na ɔfa so wuyɛ a ɛne deɛ ɛnhɔ a asɛndwie no a yɛpɛ no mensɛ nka nti no sɛ mɛkyerɛ sɛ peace council bɛtena ase ne no lɔyɛ fempɔne sɛ ɔni na nadɔm ahen ne otumfoɔ na ɔmɛtumi apɛ ase no kandeɛ a ɛnde ha yɛ mo nsesa no tie media koraa no tie mene da na adom ahena nka mesu nkwadom de nam so asantefoɔ ahemfoɔ nkube bɛsɛ nan nunum no nam te hɔ na bɛde samara ne na asantefoɔ no bɛte a yɛhu ne yɛbɛbɛyɛ ɛwɔ man no no you see because waka be nyai da wahu ne yɛbɛtwerɛ no ne yɛmpɛ sɛ bɛkyerɛ no sɛ bɛyɛ kasaa no sɛ na adom ahene so ne nkurɔfoɔ a okuku bɛ no ɔde ayɛ kwadom ne ɔno so ɔto te sɛ bɛyɛ to bɛdi na aba social media nke bɛyɛ asantefoɔ no dɛ nka yɛ bɛdɛ so ɔkye hene ɔne ɔbɔ akyemfoɔ ne bɔ sɛ tututuo ma ne tɔ pere mu a bɛsi nnɛ ba nhuni funu ankosie sɛ ɔkye hene tena ase na ɔno so ɔde sane ho mmarane mena bɔ sɛ tututuo mena mmea wei a na asantefoɔ no tua nti nka bɛyɛ bɛdɛ ɛnyɛ bɛdɛ wɔn nyɛ mesɔ no ɛnyɛ bɛdɛ enti ɛdɛ ntima hɔ na ɛyɛ problem no na politicians ne peace council ne hwan council ba kata so just because sɛ ɔhene bi na ɛyɛ nti sɛ ɔyɛ ɔhene foforɔ na ɔyɛ saa adeɛ wei ne sante na complain a nka peace council no ne Christian council nka bɛkɔ saa hene no hɔ nti yɛde nɔkɔdie ɛyɛ adwuma no nɔkɔdie ɛyɛ adwuma wɔ man no ɛne deɛ na ma mɛre fɛ baabi kakra bi the last fight a asante ne dɔmaako yɛ no ɛyɛ yɛ bɛn I think 1882 yes 1882 yes Mensa Bonsu sɛna ntɔkwana kɔ wie ɛno no odi nkuguo ɛwɔ contract so ha kyerɛ Yesu nyan kyerɛ ha ɛno no bɔmafoɔ ɛne abisimfoɔ ɛne tepanom ɛne baa ɛne bɛstɔpo no wɔn sɛ Mensa Bonsu after Kofis Kakari Sagrenti War no asundue amma hoda wɔn deɛ metro no asundue amma asante hoda nti Mensa Bonsu obedi akonnwa no nse ada vasas no obi ate ne ho mampon no mri kokofu no mni ada obi ate ne ho o sa nti ekoka kumase no nko a nti Mensa Bonsu bedi akonnwa no ɛna ɔyɛ sɛ ɔno bɛboaboa amanaman a na bɛka asante ho fɛsa
Sabenti wo no nti be yina ba tete atua ko no obeboa ba no na this time no ode ntokwa enti kokofu nom ne ejuso nom ne dwabre nom osore ama ode ntokwa kota be to win them back and you hona but yes the center ho na ntokwa ho enti o yes hono on support enti ane omra na on German meko German for no your friend say akomfo se onyaba ekoka ono ni Kumasi government no ho obetima use bet to fight Metropolitan Asante amanaman na abatete atua no anya be back okay and obaye no wan so cd ewo nkyira ha so odi nkugo ewo nkyira ha and o kan say akomfo de on ebe enkontokwa bi nti basan contract say ceasefire fineko Asante German for yemfire honko ono so osana akona Asante na osanko na Asante sande nan kaise se ohini bia beba do manene Asante no ebesi de mansa bonsu ye se ya kwa chere afeni e pasindua obia nkotana sia nan kan sisente kwa na kasa bere esamba bi mu sa bon enti history amba bi edru de key points ba se mi no na me sabi na mafafiri mu na historian no so aboa ibekra ayi anochi fempon sanse oge nanse nyina na okanda na ko wie nyina senka asubie mra enti pa me se key point we se mekatwene anye twene kakeke mano mebeka se mikunwi se peace council for and whoever obaset committee say yem person is no omuni kan enjube sa ase na mansa anye sa na se de work ya se ye na na do ma hina wonte se okay se sa je dia menso mesua kwadom na he bo se numa me ko Asante region no me se me trans we be sa kire me na me di ma fasia me mo da toduma ebe ye west na ayifo nkire ayifo yi dantrafo so mo se sua kwadom na achefo sua kwadom mfantifo afo ya da we anya Asante sa o dantrafo no so e friend say atechi na atechi ene Asante coin ema otwa Asante military commander no niti oti ase bianpi atechi ogwagwa dantrafo na hafufo no nyina no say Asante be kunti a won say o pese o jibensa ase no fa ema na atechi no ana oye kuku man hene no o na ne be de bo anim no twa nti se kuku man hene so te ho na be sanimra ne se waku Asante ase bianpia na oche hene so okan waku Asante osetu na denjira hene so ba otwitwa beti ne so ode otena himfie na okan se ne Asante go be fi. And so that is the key point. I was very good. Okay, I said. And in terms of no. Politicians no one team can say no. Peace council no one team can say no. Peace council no be tete o man no. Be tete o man no dey bom wa. Aye. Enti history ana give empon we dey you know we are going to be come be so na mumu he who call for equity must come with a clean hand. Yeah. And you know, say, you better call the same in your Sungadia. You have been done. Any can do Dunjano. Wouldn't do Janvia, only be a transfer customer. I tell you, Yasin. And you know, historian, most madam mama, more can be a ye can't with his head then come over Papa because it's way, 70-30-10 and edit yeah, more young for a so I say, Doma, Omo, Asante Omo, Danger Omo. And I mean, Guinness a gun, Hano, Ubenya this year, 100% here. Muja be for the quality here. Sir. Tika in a bacro. That's it. Organa, what's about my minimum? Minimum, non short, and no dibu, Nina, my name, Organa, and minimum. Sir. What I say. And then you move by, I say. And a better say, Baha, no, quiet and a flesh, a land in the better.
and especially I can't wait there because in na me say question ba okra was I can't wait yeah bano ki ka say the ba ye kan ye the buy na say your father the be am person bisa na nyi free ye the buy ye no ne bono no aye kan no e ki ka say the buy yes what do you know? You better so next time. Okay. We know be fra we know. Matthias here. I need better. No. I want 9% make clear. Okay. You know, sanitary there and yeah, very good. So the buy idea, I think say the point in about if you go with what say mama back on the walls and domino. Okay. Maybe I do there. Me the man better. Na kakra bi abakan kire atifo na fe. Oh, yo. Atifo we there subscribe na share. Na ma afoforo enti nkomo bi. Wa unu say na do ma hene okoka skadwa ho asem de. Abaye o manum. Amanfo criticizing. So am dey metro. Na ono ne do ma kusi no. Baja benya ka no beka ho. Honya criticize be. So no so ne de o kan se wo ku ne do ma kusi. Me nam pese iwiem jo enam ko kan said no sa kusi no kura se ya me historian ko dwadwuma minim de enye doma we kusi but still asantefo nye ntum se enye doma na doma yi na busuafo and say bro na kura mo pese chese mo ntram da very good o ti ase enti wo kan de dia no no susu se dia o kan ebe ha wa ko kan I didn't know the yes or no. What I say? I didn't know on the cassette, the all coming yet. Now you will be the cancan, you know. I am not sharing a horror and manacasa, you know. The background who's our walker. Then you already come from the kitchen to get that sounded here. Okay. And I mean your own lawyer, not me fair. Not all can Goldens to be a one set. Only said once your uncle. Oh, or can kakra German for a boko fi golden stool and a dinkra ne golden stool one said. One said near media meka afutu a mede be mami nuanom sante for no ne say so bi kan golden stool one said one say onyi nia ni nia no ne say onyi nia ye de ye didi what you say some one of golden stool. Ne where asantefo nyina be spirit echi. What you say? Enti abaye bosom bi shrine bi amogidi. Nti so obi ka se onye nia. Some mo de mo ka se mogidi. Nanka a close bibia. Me no ya bine pa. What you say? Me gidi. Me dem gidi. Ro de onye nia ko ba bi. Simple. Minimum stool. Seba so hu ben so hu migidi di cover bi wa hu ya measure no mom se banka ne sa na be pese be justify se ene kwan se obi e kasa asem no a ana o ka ho asem a tie ye German for na do ma hini di mutitiman se lia lawyer not different point kan say aboko fi ye ni golden stool ne asante koje ena adinkraso ye bi ena bese ankoje efi se na komfo anoche akase wi ase nyina obi obeyo oso obi obeyo golden stool wi ase no ese se be koje because ekobasa na o challenge asante tie ni yi entina te se sabre no bete se abuchiri obi aye golden stool ho na asante for ese be ko na be kokon na de ko o te se golden stool no be I do Egypt here. Sebe kokun. Near lawyer not different point. Normality am oye no. Wabua na do ma hene pe. Se na do ma hene e kan say golden stool no onye ni se frisra. Ono ni explanation na the buy say be ko jeje aboko fi na edinkra no de no. Na che say na do ma hene na e o kan no. Wa jia to mo ko bi so. Ade di America sa. Wani bebiri obi ade se obeje no opeso ye ne ho se ono pe no na oja pade na kita no ono so what the same thing
Woni be bere obi ntoma na obeje se nipa kro pese ono ye pe no na ne ntoma no ne quality no e no de no ye den ye pe now asantifo mo tre se golden stool amode bae no ifiri soro nyamene de bae mboa very good Abokofi golden stool no so a ye no ne nsa no de ye na ifiri soro enti enye the same as mo golden stool no so on every time mo golden stool no always dini your friends Kabia Kofi Abokofi de no ni dini Asante golden stool no na ye ntena so aye spirit bi na ewo ba bi Abokofi ni adinkra be golden stool no so na betena so ewo ba himfie mbacho be ye ne bosom bo ne me na eto ahobio Asante golden stool no mo kire se owo mwa no che kan se Asante fo nyina be sunsum ewo stool no what I say na che se eno ni kita Asante man no Abokofi so ne golden stool na oye no wan ka se eye German fo e contain be sunsum on there oye se ode bone life enti golden stool na ewa Asante no any golden stool Abokofi na adinkra ye no difference wo wait as obi ani bro bi there very good answer say obi ani bro bi there okay enti sa mumu koje ne ode ne nsa ye de a ene na se tire ne sa mumu de no mu de monsa ne ye na mu de monsa ye de a mu mpese mu hu se obi so de ne nsa ye bi no they challenge mo but also what in every channel that is it otherwise Asante Kabia no ne characteristics amabobo nyina Abokofi de no na entesa enti adentuma ese okoje ne o ka me no be ya bi so o ka se konfanoti e kan se ne kwanso obi a ye golden stool e wa Asante man numa ene de me no be ya bi na o ka se wi ase nyina de a wi ase de nyina wa hu se na e ono Ghana boni Ghana de tu wi ase enti se na do ma hene agu se mo tse ne American mo golden stool no ne characteristics I wono enti se nananom de na abeye ye no enti se moni kobre beje ye de a na mususi se nananom de abeye ye no na eti se mo de no a enti na che se mo de no so no mo de mo nsa ne ye de ye wa hu argument na me advance enti ne lo he not take ye no che se wa kan bua na adoma hene ben e wo sa akwa no so ne nyina mu no historian the American say the mitma kan kera na Asante say name no be we say do no e do AI what I say first near say computer world and eba global village na ye do AI enti kuko bia banyu bia na obi tiase do mi bia wan go bi so banyu tiaye ebu so yeah enti no say ye person bia ye ni kan condemn do kuko no so obi anyo dia obi mu so na so bi nyere emra na Africa na intamano se yanka mo yenti jijita ankanka akamfo na jato emusa no akamfo re nyanti enyum bibi there will be a time yakosu wa charia Ghana kumbiane de akanibi anke mfunu onye bi ni bi because yanka se mun jada yimu oda se santini soria o arabofo beka bronni soria o rasanfo beka sa ayifo bande fo soria antino ebesere mo masu bi emra na peace council no sira wakana no bibito binkuma na nya ekesasi 21st nya ekesasi na yentrase so bi emeti makado mini oponi ne wo kano de ne kwanso ano my video bebre e de atrese say ye de no kredie e ye aduma wo man no mu a wa wo makra wa wo be no wa ni bentem no kra nse ya conflict wo da bia ya we enti ye person no kredie e ba esese kwasi e ye bone na se be kana nim de a kwa me ya meka ba ye se aba no wo e de bo tachi no esese ye tim de sa ba akro no e bo pa wo ne me tro na e koya nhwehwe ni mu dia ene enso nkomo a ye start ya ye di ba bia ye di abesu ya hwe ade ne farba wo ne me tro na do ma hene de o kan se ubom na di do ma kusi
da bebe diba fashe mwani nkobiano be bom nananom be dini wo ho ja nananom di boy na sinjemre na wanja nananom di boy se ono so obebo de na okobo de e na ntokwa so de ene formula wo so wakundo makusi e na ono de wankoye nnum se makum obri ebo a no de sukadwa ba so so ho ara na eno de ote ye obo so obi otutu ne yonko ayampia watu na yampia ne so ato wo de ara na wo de obo afu ni angranfo be ye ha ye akwaba ebe ye fi ho no me agade na se wona se wase bibintia ya ye nana otumfo a otie kuresu ono wantu na nudu so obia na beshi obia mana na santesem ehia na ara na eso fere it have profound meaning o meaning obia mana santesem hia no dia obia so be ma me tribe hia no so na metro ada na obi yebi na so ka ni obi yebi na ada na ode ofere so obe yebi hwan no binom be kurumsem ndi na de sia so be ye be kurumsem na no nkrani se ono so oye obo ne kasa ho ban ya mama na mamre obo na sase ho ban a eno adentima akanfo o dia se ana asanfo binom specifically asanfo na ade aginem pa ade na eno de bebufu ade na eno de bebufu bonfo so ya ni je ya bono champem ho mbre bono champem jama aso kasi obojo abotre kwa aso pa na se wo so obia ni nyene de ho wa hu ya metro no so wo kan se ebgene Ghana ho magana sem ehia na wa ma asante sem so ehia de a na nka ya hu se nka bo ma sem na wo se ma asante sem hia ade na membono ni dia te ba bia ne kan so ma bono sem hia no na nkra ni o ma nkra sem hia no na achimini ana kwawuni ana sabini ana awumini ono so o ma na wumi sem ba bi o te ana dentrani o ma ne de ehia ya metro ahafofo so be ma be de because be de ntrafo o ne metro eti orofo subscribe na share na nkomoi de pa nti medie afutu am de betu ne se Peace Council, Christian Council, Muslims Association sel kuaku no bre ntokwa ba na be no ba sori aginam no ntokwa no ebeba sankitinkiti na de ba ejama esoso ba bi ejama esofri no no mo dika ko dum no na o mandi pa no mfa jama nkoto obi fiem no no so bi no o de koto ne o shi ni fie no die ma o so eli jama nka what you think person wie eti mini aponi we dey so o question na sande a question na sande dia so bien kwa na yin na person dio o ntokwa anye de yo so o be o ntokwa da no sa na o fefe ntokwa sa any formula sa na titino ya kan bi ni me kanu so o fa wasante no data na ro ko ko no kunja na ze fogo bo na kunja ni bi ma bo bia o sa bono no kanto kwa o konto kwa o ya zanti no kanto kwa o konto kwa bia ma support o bia bia enti na munya ze yensa bi mu na yenta fi bi mu okay enti atiefo we de ye de nkomopo no aba wiye ye da mase ye ma monitie adehye